Ane ranang bebane napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika bani. Nggih. Gelah jani suwud madang Bedawati. Wantap patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ban ngapet nih. Nah niki sampun yen dados antuk didiang pengyak mesep nang kenyem napi bedek ngajak di Du Agung istri Larasati. Yen kenyam bahasa hidang bayi identik bo. Tapi yen pejalan tadi asane ban ngerubah. Nah, coba. Yen mau yang biasanya nak jalan akene. Jangke jet nih. Kengken sarane jang Sing mangkian jalan. Coba ini kata dewa. Mancankap jang itu miseng jang. Man ampun ya kenten ampunan ketuaan apa Biasa kan orang ke Larasati nyep etika bahasa dek beni sing itu. pengmanis. Kalau yang kena ngidang ya yang mah karakter sing nyabo gitu nu. Ya coba kemantan jak Dino ne jani kone beli lah karao bi. sana mangkel. Ya sampun keten becek kan agak nang kudian no pada macam mari dewa. Cokori dewa uning reng warnane Do Agung saking ayung pura. Warnane Nggih. Dadodanane done aso-aso. Nu ya gitu nya. oh. Kat. Dados Dagang galon nih. Adi mau badeng, Adi sirup mau aduh. Weh, bro. bro. Adi saya orang galon. Mau badeng nih, bro. Adik mau baca engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita Kambingnya. Ini, Bo. Nih galon nih. Misi kerang cenik. Ingat pidato. Aku saja masuk bareng kok. Oh, masuk bareng. Apa Anda ni malu aku dah pada cucu. Kan anak kon cucu ni. Ya anak aku nang. Beli lah cucu. Ya. Lah cucu dulu. Adik bedi Kelas 1 C, kelas 1 C, kelas 2 C, kelas 2 C. kelas 5 C. Adik joh. Kau nyang di SD Oh, kelas 1 Yang kelas 1 masuk. Yang saya atas ke kelas 5 nyak saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Kau nyang kita murid deh kuliah DDK kelas 1. Kau nyang matah jadi dah boleh kelas 1 perah jelek perah itu. Yang saya atas ke kelas 5 nyak saya masuk. Oh. Benar ketat. Manying. Oh, nak marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah kelas 5 ngaten-ngaten. Oh, kelas 5 ngato-ngato. Mana kelas 2 aja ayo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Aduh. Ci ngurus cucun ci mondo ke repot saja. Mencantonya ngatah, cang lagi ngatah sayunya. Saya nyak masuk aja pandek ke naseng nih. Beli apa lo? Udah seragu SMA kan marah. Oh. Beli kelas A, dan kelas B. Bensin ten mau bekal masuk. Terus canggih duduk ke kantin. Ingat sen, waktu beli bakso tuh. Ini dampak. Terus satu mangkok berdua kan? Ya. Ini itu saya ini. Ingat Bito? Ingat. Udah senar bakso tuh. Kan udang pendal ya. Betul lu. Gas pendal udang tuh. Ingat sen? Ingat. Kan beli mak raja cicengnya. Pernah beli nyangkua pendol. Kalau yang ngaleng bumur cicengnya teko. Be. Ini beli Be. cucupan. Maro kecos pendolok kadan
Jemaat ten pedol tiangnya dah dua tuh. Pedol bakso maksudnya. Misi pentol. Ogas bajang Bruno dia jayang engke sana ya. Bruno sadwa. Bajang Bruno len. Engke. Senyanang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu hati jak makan. Apa ada kena hati tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adik muda. Awak bocor banyak sok banyak orang rumah gantan. Aduh. Hah, tole nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyiran. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak muda tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngalih nak loh jani. Halo. Dijang alih. Jalani. Saja yang ngalih di jalan, ane kengken alih beli. Ada luong? Ane luang, Au. ane bajang, Au. bajang seken. Au. Neseng 50. Bang nek gendeng berarti naik. Gangsal di Remojoyo. Yo. Ken beli ke apel marah ya. Tok. Aduh. Niki nih ngeplen niki karayu dia ke. Orang dek ngeplang pun. Yo aja langsing. Gede. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Kulit kuning gading alis madon intara gaenang kena beli budo paling kapening adi. Udah beli bagang debesangan kejam dia. Ada. Ado ken toto ngado. Yo munde betuane tak kala luas. Dot niki. Am. Kanyamadi. Kata keto tuh. Keto mula. Kanyamanis adinya ngelahan. Kumis balik sirane noena. Beli adi ngelahan. Tiang balik kuasa
lan gelakang bareng gumenti baginya. Do kan geneng nih zaman dulu. Bang Makejang masih ngenen sih do zaman dulu Bang sih. Ke Bukit Jati meli celana. Artene Ke Bukit Jati meli celana, meli kain najaleran. artene Yen Sayuwati Adi Tresno bang beli agam leran. Boren jang buangnya cuma. Aduh. Oh, kuning lah, beli adi tiang lahang, jadi lah nemu bagio, kada kita gede kesan. Jani kecanya ngegel ngejak Cina. Ini sih, Si terus joyo. Niki madang puber makere bangke. Bang. Bang ada bakal ngebangke. Jangan nih kan, Man. Beli di Surabaya. Beli film di Penebel. Artinya Surat nih memang gaya. Kulit selam bungut tebel. beli apel di pasar kodok. artene Beli apel di pasar kodok. Kan mau badeng tuh. Di pasar kodok kan beli baju benane. Beli apel di pasar kodok. Mang apel cara godok kan. kawan, Ah, kawan, Jadi kene Nana. apa bang kene? Kawan nah. Nggih. Di mana perempuan dilecehkan di sana terjadi kehancuran, you know? Yes, I know. Sombong kan Beli orang- semangka. Apa deh orang? Beli subae. saya mau bunuh. Buah semangka, buah kedondong. Ah, Nggak nyangka gue manis dong. buah semangka, buah manggis. Gak nyangka gue manis. Tawang nih. Ratu nung kaya. Oh, ini kawan nih, Nyen. ini kawan nih, Nyen. Bro Ratu mau linggap. Sing. Kurang nih Jalaluddin nih. Ini Ratu nung kaya. Tuh Jalaluddin. Belen janda. elengang Segar aja betul. Pakai no nggak? Gue segar. eleng tapi Dia kan nuneng niki sira niki. Tadi mirip no. Diang Mau jalan. Ngeras kan bungutnya. doagong Larasati elengang Nih pasal Larasati. nyen kok kadan beli Oh, itu doang Larasati tuh nge. Larasati ya tuh nge. Duh. Laras beda lati Larasati. Atuh dua bang Larasati. Iya. Ye, ngodok ini kok bantu tuh. Maksud lu. Nah ada kamu Larasati. Yen sing garjito nempukin pianak bagus muga kene. Sejaba punika Ratu Dwagung ditiang kantos ngusap elen ring idoyanak Kengken tuh kengken. antuk suwe ni delunga ninggal puri duwe lunas aja Oh, kepesraman. iki sapa sira nenten pawika peseraman ring telenge wane sane madur kamu Ilo. inggih waluya gegodan punika satu galak manah di tiang ratu
Ratu Agung. Kengken yen ake alit ide Dua Agung Putra. Malih ipiang titiang ide mangguh baye. Sane mangken menawi sampun pengendhan ide Sangyang Paramuwisesa. Kadipun api ageng panca baye. Nipene nidoyana. Manggah kadun swecah midini. Nyenang nidoyana putra Jokowi Dewa. Paman, Titiang. yen kekenah pangelah. Bos tresnan paman keliwat marep dekening jening. Mirip paman ngimpi dugas itu. Ngadeni jening kene, ngadeni jening itu. Dong ayo kaden sarap macan. Inggih. Kaden lipi ini. Kumuput suwe-suwe itu Sangyang Pramuwisesa. Terus itu turmaning subo prakat nyalanan Brahmacari. Inggih. Punika dem bobo teng titiang ring manah. Nenten nirdon pemargan nidoyana. Waluya ngayasa kerdiang jakat diwiriki. Pemekas yasa kertin nido ring linggih Jokowi Dewa. Mangdo nenten pocol pungkuran. Sesampun Jokowi Dewa micayang linggih diwiring nidoyana. Mangdo sayan utama, sayan becik, sayan kerto, sayan lanuh jakas duwe. Paman, Inggih. gelah suksuma pesan. Tekin atur pamane, tekin popinah pamane, kanti paman sap pamit tekining gelah. Tugas paman nyelah Inggih. kepesraman udak sari. Titiang awanan nenten nunat pamit matur ring Jokowi Dewa. Mangda nenten pangkalih nugra pikayen duwe sunsut. Siki nyung sutang idoyana nenten mejanten gateran ide. Kaping kalih mikayunin dhewek titiang. Ni jeneng kayang pengapih sengkalih nyen ajak nabda banggunya nugra. Tugas pamane luas tanpa pamit. Gelah sang saya pesan. Dudunya mapan ngebukin sengkala di jalan. Mapan paman pedidi lah tas. Inggih. Paman ini nyanan besu rangsek paman dari paman. Sejabut punika inggih. Majakan paman. Majakan kijanya paman. Pangade ajak. Inggih. Gra. Urut mau bacaan sane mangkin ring yana. Ini anak bapak ini anak. Kewaratan penedeh. Beresida sudah tahu main. Ayo. Mapan sebelum belum hidup itu bangun Ngadak Ratu Dua Agung tangcil ring idona lingsir. Bangsar. Man ide Dua Agung Putra. tugas si dewa di lunas saja. Sengaja gimpal di dewa ini. Parang sengaja di dewa sebutlah. Manut tekan belah di dewa. Dua Agung Putra. Nak kawin sapunika patut pailah pemargan Jokowi Dewa nunas saja sampun puput. Tuaning didiang rikala punika unteng na saja ngemargiang kana ke bos Brahmacari asrama wiyakti nenten wenten sios unteng wantah ring ide kauluhan punika kewanten aji. Inggih. Yaden sapunika galah kantun panjang.
iriki sasampun cekori dewa jenak melungguh ngiring ida nalingsir yen yang wenten kayun lugra irika wilangan yen dados lungsur ditiang ring nak istri nenten dados cekori dewa kawan seneng anggen rami rauh ida nak lingsir patut seneng anggen mantu. Nah, yang itu sedang gelah paman. Yang si depan pang nemu gelang, Bo. Inge, Itu aso. Gelah di demen. Kita kena gelayan. Walau kini Sapu napi ya. Aji ngideh dikene iki. Pang mula sangkanin. Weh. Sangkanin kletek kayu ni dewa. Inggih. Yen ngalih katu karma mulai gitu. Inggih. Sing tok hangon yani ben mani pang kanthi kayang kas. Inggih, ini yakin. Gangsar. Siapal? Saja ya, cening sing lah begelan di tuli petraman. Abe hidul. Ini cening maton perang tusing lah tetagong, tusing lah begelan. Saja gitu. Ini para dengkal saya tidak ada aku. Kajian ini tidong pianak. Gogelan. Hah? Gogelan. Entai lah. Ini kesampun. Ada nih nyekecak. Ada nih kalem-kalem. Sampun. Kelebah mana dia? Nyanan durung. Jenang ya kalem, kalau dikas ya boleh. Balam-balaman samuk kan begitu. Kengken. Saja. Ane ngengken. Tapi ini kok. Kijo ya kena nih. Nih celing lunas pelajaran di tuti peseraman. Budak sari. Saja sing ada ngelah tetagon. Weton. Dijang ini kita weton pasti lah ah. Oh, Mumpung sapunika atur hidoy anak sumat kenanga malih mesti kayang rek parakan duit. Mungkin syukur dewa sapunapi pikayune mumpung hidup tangke. Punapi pikasan peluru cukur ini. Kini nih. Bapak Haji subuh nyayan-nyayan tusing hidayah Bang Almisi Bumi. Oh, pada ayung purun ini. Kena Haji Singgelen. Tuahi dewa dah dipatut ngentosin linggih Haji ini dini. Mapan sang Prabu sang Ratu Panglah dan itu Dangpati Prameswari. Waluyo uruso paradana sejeroning mekardi nenten dados pasah. Mangken cokri dewa meraga purusa matur ring idenake lingsir. Dijo aksi wentan sane patut anggen cokri dewa. Ring puri dijo tuh. Panak mana? Kadi mawacana aji. Ring puri dijo punika sana gumanti patut anggen titiang. Durus wacana yang ratu doang. Yen kekenapan Aji. Aji ingat deken ngicening pernah misane dewane Bos punika ring ditu di Una negara. Di Uno negara. no. Uno negara. Nyak saya ayung. Ayung, Una. Yen sing pelih panaji ngingetang Idiah Larasati ya. Dia Larasati. Oko Prameswari itu Aduh. Di Una negara. Una negara. Oh, Tegarang di Dewo melancaran melalui Inggih. kena nyemban tu nyen jatuh karmane jeneng yen subuh nyaketo wakil kena Inggih. Yaden mawasta jatuh karma. Yen enten usaha nurut lelah mangga panggo kapan tidak mendengar. Tampunang semuanya. Inggih. Tidak ngiring kemargan. nah paman paman Ya. ingat tang ragu subuh tuanya mari jeneng bakal ngalih tetagon kamu ke paman milu lantas Nentan. Titiang nentan waluya. Pansel tua-tua sambat gitu. Inggih.
ngaturang jagra winungu ki patut pemarangan Jadi cukup benar saja. Jadi Titiang rauh ring pencingah kemon pacang ngiring duruk cukuri dewa ngerada sepuriak Nah dibudut sange bong ngiring itu dah Delaknya nih dewa metakon bikin paman patih. Paman patih mesijat. Denyen bakal nyingat nang cening inggih tutur dan melah. Maaf, Aji nak do pesan ini. Apa ngengah jeng lah cucu kayak gitu nih. Dan ini su inggih dalam berjalan.